hii ambayo tumejaliwa na Mungu kuwa nayo. Tunaendelea katika assignment ya Bwana ya kuwaleta watu kwake, kunena na mataifa, kumata byobo muno muno mbaya mukamba. No twende na assignment ya Ngai katika uchunguzi wakwa ninethiie mbaila athukumi manga imayo mamimio bo kwa luka yone akamba na onoka manza kitumiki sio mundu onakwa nduyo ni imite akambo bo kwa kikamba uwa mutabania mukamba kuya wende si utabania kikamba okwithuki lakini kusuka nayo asuka na kikamba ukesaidia amaite mbwanga muthukumi wa Ngai mwenzao matendete bandu akikamba utisya flow ila ivo ona kumwene wa telemoka kai mwana wethi aweania flow lakini kuthi yanzuko lakini thio kiburi kethio kawango fulani thio kawango fulani kama mitulio kethio kakiburi fulani noko twithia wako na we mwe inuna ndangi anatangi wana okoka utionende na unena ni nambai wakatano matuku mwanza tukethiwa no thaithi wa masatha ndatu muthemba wa mukesha kuma saa samwe wa utuku kupika saa sita na tukethwa tuyukitana na mabinya na mokumu na motonyi alama stoike ya maisha mandu aingi towards muthia wa mwaka. Amen. Be andu mwaka wa thenge ya kuthela methi ya washua maileo vutwa wea. Be andu mwaka wa thenge ya kuthela methi ya washua kitumutumia na kiveti maileo thokoana. Be andu mwaka wa thenge ya kuthela methi ya washua kana biashara sio ileo collapse. Yani mathukia wa ni maundu baya muthia wa mwaka. Na wathia no kwithia ni cycle ikala ikitungilila mwaka kuthi ulongi. Na twabikoba January chuma cha katatu cha kana tuibika mwei wa keli ona matuku 14 ma mwei wa keli nuntho wa ilinda thea Valentine nokwete wela na muyasha kaindokala na mukwete mwaka withela kaika musiokea kweko umukusie mwitembea mutembe bakwambia mwei wa nyanya wa kenda muyambe obitu kana ingi tuitwa shoe 10 mwei wa thengea mwei kibanda ndani so idhia wa mabinda mwithi ya cycle ya establishio ni satani iyo na masiandu na kwa wakatano tukameana ngasitwa ni ya Yesu na tuyana nga wibasa ukatwana ngie ba wibo angalau withuwe na muthia wa mwaka wa kutano eka kwikalaukia at least umine mwaka na sherehe angi mamina mwaka na madhiko ukethea no utalanisie eti kila mwaka withia bethia wana sequence fulani ma kila mwaka omwe usiungi maithika ma kilo maithika yani withia wa asara muthia wa mwaka ku tikwenda kwa Ngai kwa matuko mwanza wakatano ukite wakatano wa matuko mwanza twithiane pa ni kana moya yatutethi kukilia kindu chubinya nienda tusome ndeto ya Ngai ibuku ni ya Luka kilungu cha nyanya kwambia musoa wa meongwe na kubika meongwe 5 na thandatu hata musumbe wa sumbi katupoye asa waitu na Ngai waitu nitukutungia mubea nundu wa kilungu chaku iwe ndeto yaku mwiyai pingua na ukibua ni ndeto eno kulatui neka kiite ngona mathayu mandu maku na kuete waliuko
Sitwani ya Yesu nitwaboya. Amen. Yesu amuya mwitu mwikio waku ni wakubosia. Mwanake mwikio waku ni wakubosia. Mutumia mwikio waku ni waunenga ukilio. Kibeti mwikio waku ti mwikio wa pastor na ti mwikio wa dini yenu na ti mwikio wa kanisa wenu. Indi mwikio waku. Mwikio aibelania kinena kilungu che 11 aishe umwikio ni kila kimanyithasya piu yulu wa maundu ala mekwetwe ni kimanyithia cha maundu ala matanamba kuoneka hata musumbi wa sumbi na mwikio nunenganitwe kwa kila mundu individually. Yani muthinzio wa mwikio kila mundu nunengetwe muthinzio wa mwikio, lakini ti kila mundu wa exercise ya mwikio. Haleluya. Na ti kila mundu wisi mwikio ni chao kana mwikio utukumata. Amen. Andu muno kwa mukamba emikio ya sindu ila itesio ngai. Amen. Be kamutiketa wa kuuma saku kaposieteta kuya kwitu kitui keta wakalunjeteta waithia munda kana wethe wisimutanite no ina balance ibo kwa balabe musei kana mwalimu watu asaka mutiku na kuikia mubuko na wabikamu si ukwithia weini chanji mwambie ku exercise wo itene no wakamba. Haya ethia be mwalimu ikau kilasini ukethia mwamanya lesson yake iyo ukite mutonyo soli na oli ukakundi kwa makundi kwa muonza na wiba kwa muthanga na wile chwa muomoni mwalimu ucio akilu onere wa masabu esomethia atulite. Haleluya. Yani mwikio washindu ila iteungai mukamba ne thina wa kuikia thina wa mukamba na kaubala withiawa ni ethiwa amwikie ngai ni mwenzi ziara onothi klasi ni wikite tumavila tutatu mubuko kekala mavila tutatu mubuko wewe ukethia ona monitor nda kuandika klasi ni you are in charge. Imagine isu no level ya mwikio na peundu wika na kamutikau katusa wo wa kaubosieteta ukwambia mubuko di wale obikoke wa muthenyolonge kuithia munda ene ngaubua akiithela lakini ukele woko mzima uthimbwa na waba twali amin. Yani sindu ila mukamba wa atataika ito wanda imbuya yuye withia mundu aibanda malenge atumi yake atula akikondu kabisa jo itonya jo akuikiambiwa kwacha wabando lenge akikondu kishia hata kikondu yani withia ngositu pe mwikio fulani ula watekie ngositu nyara na yuthinola tu munene piu ni transfer tumeshindunisha dunia tumuikie Yehova ngai usiwe thinola mukamba wi munene kabisa na kwithia mukamba yuisite usiana ikwika mutiani ningi program ila mimi ndiambia Monday ye matuko atatu mascho chumba kama tuko 1920 form force yani ukwithia mukamba yu ni kuikia akuwa kalamu atwaya mundu mweka kwatwa mundu muo kana kake ikavita metiani lakini ndaikia kana akatwa mwana akaboyewa ni pasha na akaboya exam apparatus kana mwana no ate kiunde tikila kuikia undu pe muikioni utewa wetwa bandiwe na yutwa nene ya muikio
ila kimanyitha cia piu yulu asindu ila sikwatitwe na kimanyithia cha sindu ile itanamba kuoneka juu wa ile kumanakana be mwikio ndini wa Kristo na be mwikio wa sindu cia dunia be kumwikwatila Ngai na be kuikwatila nature pamwe na Satan na nambela nene ndi mwikio na Ngai. Duthi mautelini withi andu ala mathoa cialiu be namba yosa mu ulona uye liu iyo wamboba kwa masilia bandani kwacha mecho ko muwia ni kana makapche ma transfer customers ila ina hiyo idha ameiwesietwa huo monde silia the amboba kwa mundani one thitho the uchathia the amboba kwa mu mwenzisia naye hata juu kwani uko na jokes kana bai transfer watu na matweyo yani yani kila hedi amana wite chapati amusele chau kakima who watu transfer to portion to mix you haliwa tunde yani na edo na hata dinoiba biashara ndui soko na biashara utemo ikio thinola wibo ikwidi ala mendini wa mwiyai maimu ikio na Ngai lakini ala maiki yawe maiki ya idhangwana na midhea imaiki ya apio lakini ala mendini wa Ngai maiki ya temporarily maiki ya partly lakini ula wadhi aidhi ya inewa kamudhea akuwa wabi kandukani kwacha tembe obuza katika hall tembe ya biti la nzukani shandu utembe tu wa mino tembe wa shoka kwaku withi wa dhamia makesto mamamu the nose na kiungi mutangi unde na mwikio hakekala asieshe nduka ya kompetita wake ona shirika mali koku ya basa uko basa nyendio na mboya si udhukuma kila chumudhini chao ndena mwikio ndini wa Ngai endo rind on mwikio wa pasa na Ngai nde saiti kila Ngai ndaiti kila ndaketi kila we rind on another person's faith. God wants you to have faith in him. He wants me to have faith in him. Tunaweza tukasaidiana lakini lazima kuwe na imani ndani yako katika Bwana. Hallelujah. Chalo kicha mwikio ni personal ni ushirika wa mundu na Yehova Ngai we mudhangashie note mudhangashie pasta ukio kuona nata na uko kuona kanisa ukie kuboya naku nota na uko boya naku you have no justification to hate brethren because when you were hurting they never visited you. You have no justification before God. Hakuna pasa newi na ina ndoa mboya ona ndoa uko mbona ona ndoa there's no justification whatsoever. Hakuna. Okay katu itikila nena akwindi katu itikalenu waku kwa siwa we pastor nda uka na kenga ya mioka niki kana iwa batiwe ku kai pastor sawa pastor nda uka akauboya na ke Yesu wa mboya aemio respondi niki kana eta we pastor kedia mondo no mwe omondete ya mabindi mwetu yonywa theia no tumana kwetha ndugu yu atai okay dio mondo no mwe omondete ya mabindi ti theia na ti steak nundui be wota namba ula mwando be wota namba matwa mapitio ambai kulia onye mwene Lazaro ni mutangi ini boy yanga inda na nzungia aimio nzungia niki ni kanani dhati pasta wako. Amen. Ni sawa peana asa na etu asamena mali ini makuni Yesu maina respond mambibi andika bingi we nyumba na nuko lisengai na ngaida na respond utana mbobu ana asa maku netu asa maku ambai sungia wengai aimio respond niki ebindemo na dhati ye mwana asongi
twathukumana ke bandu ministry na imunene wake anoinye na munengie musala na twende angie maana uswane we musala wewe ya musala wake ni karibu 3 times wakwa na imunini wakwa na wo mwingi muno anambia umumena na wewe ni kala na wo na ake nundu kawaida na ake mundu wina position nene kuiwe na nukiliti mangotele desa ukunenda yata kwenda na mundu ukiliti musala hiyo mutavye chao so mwana usainge aneno na ndo akwasya nyeba no sa instruction kuma bandu bamabala befa ino boss nyeba ikindu mundu ndabi mukiliti musala ni umuibakeli na ngutia la musala no kwidi andana aneno bungu aneno uwo onakoike mbuma anenete uwo minge na ngili that is something na kwa nine kumi Bwana asifiwe. Najua na ngili 300 akina kwa nine kumi aninye munene wa hake juwe ukwisha kwithia kabisa onawebwa bwania mwana ucio atenyibishe kile kunenda ya dilika na newa na muthenomwe nesa uyita nzama anekulia wenga indesi mwanoni nyina mwetie ba na anewe musala katatu kwe musala wako anekulia wenga indesi na zianga iwezi anekulia ngaya kendone na mbosi ambongele musala umbosi noale na asiandalea na ashaku suo wengo yakwa ikama sabu mangilisi ya 10 tani siangili 300 siene na kuma mudhenyosu ngo yakwa ya mugo na tuekala mwana asosu in fact na tuatuma ndu muno pio no wadela undu na inawona ake na tiwo kuiva ni inawona ake na tiwo na mbosi Aya kanena ambosi ndalea so with the babe kindu be subject be kindu ngayu kwendo manisha kubako wa muikio endwa na nyanya athuko mimangai babe na muikio iba kwenda kila mundu wambe oshoka wambe oyita nzama na wikudi chukila wita muikio ni chao na edi wakua kalunje teta okay dada kaboshi teta na keubosha na wekita muikio kashirambu nikamuteka tamba utu na edha no wose kitongu ojumbu ayuite na udhe ya mundani ukuite mbeo na udhi utonyi ukwadha ni mbeo ya malenge si hata kikondo malenge si hata kikondo na after season ile meusha hivi ano exercise muikio wandino no kaya matunda umawo ikuli kila chushi yako exercise muikio wa Kristo ni chao twasoma Bible kuni ya Luka kilungu cha nyanya na maandiko masha baina mundu mukomwe na mundu mukosu akwatwa nuwau wakuma ni ndakame na anamania na kuma ni ndakame miaka 12 aimanzo otethio na tutana mbobi kabau musome ngwena Biblia asya kwa ina mundu umwe mutabania amen ai munene we sinakoke kwa uwe ai mutabania na ayo nakana kama kakeli tundai nakana kaka mwana ndai kana kangi na wishi ila mundu wako atakana kamwe with the ango yake yonde ibau dai wake wonde ibau na namba nene yo ikala maisha mewia na muno edhi mabitukie kiwango chosha ulota nambo vitu kandethina lakini edhi yake beti chabitu kie miaka 45 ichabikie menopause no edhi ekana kamwe ngo yake ikala ikite kana kukwidho wakatebo ikala na wia wakiwa nikana kau wana wimu tabania ukae maishisha nesa wikala dhayu wawia nakala kamwili tukawa amen
na kawa na nishua ithe nundu ai mutabania iwa atatio kaboya anjaribu balotonya lakini kayabwa na pengine makuwa matu hospitali kaitwa lakini situation yako yaendea na ila kaendeye kabika poindia tisika na wewe mundu uendete hospitali dakitali makakuya skani shonde peike ndu ikuona niya wewe utukuona na mundu numwene ni muongo withia ni wa muitu ina wo withia mundu sho onaetembea kabola ethi kabola kabiso kwithia mauko imaloki te tithi ngai ti lowo mwita mutambuko kethe mundu onakuwa musisu withia ni muo muno but medically scan shonde kila test yuma negative so ila mabikie point issue na wethi akalakana kaende nai mutumio ushwe mutabania ni wamuye kuthio mandhamu ya Yesu na umala na adia mwe mwana wakwa in fact version imwe asia amwe mwana wakwa ni muku uka nyumba kwakwa in fact aendie kwa Yesu uka nyumba kwakwa. Amen. Aendio dhocha Yesu nyumbani kwake na amwe kwakwa bethina inikuiwe ni mwana na Yesu amwe atuthi na maondokete Biblia asia kwa ikomano enene theandu na wethi mabingi site Yesu wethi spiti la Yesu endo thiayo tiyo thiayo muno ni olondu serikali na bingi swe na buasi mambaba mabanga memumya ba airport ya momutembesi alelu mana bingi swe wethi onaikaboke the meya omeazuma tuliketua makuwe ne yo madimetoke wethi mabingi se wethi ya Yesu nukwenda udhini maendete lakini ikomano ni nene nithi mubibi nyite beala membe beala makulicha ukiende makuwa ni Yesu bitite hamwe mayusu anziani katikati noma je Yesu ndai na askali ndumabu wandu mebetange kuma sukumana nanu na mande na usukumana masano manadela then Biblia asia na maendete niyo mundu mukoswe mawani ndakame pandu ba miaka 12 na Biblia asia atumie uthui wake wonde akimanda ubosho na ndatetheka ko tinyu mambe udhosia itheka. Amen. Tinyu mambe udhosia nyumba tinyu mambe udhosia ngali muimando ubosho na nduma yema uboa tinyu mambe na ti kuona ni ngainde batanenu tiwa wambe kwa salon. Amen. Nyenda kutangasia ndu fulani pema wisila wenthayo uketha nuititie na by improvement. Amen. Ni wasaloni walinda thimathi wenda kuibesu ukenze thimathingi ulinde thi na withia after wasalon ukashoka kaisha kila weka you have literally done nothing with the Lord paiki nduneka na withi ya maisha maku onde wikala maisha maku nyama na mowa imakodhai kailandu ukethia mushindu ingwa mugo ukethia mushindu unga mila silingi ukethia mushindu andu maithi umwa ukethia paiki ndwana kimwe chotethia musikikika mamo Biblia atu ya atumiye mali yake onde piu aithi kwa mandakitali tofauti akimanso tethio ona mabindamwe nutonyo tumia maubesa nyingi piu ukimanza utethio ona kwa thuku mimangai. Amen. Honede ando kumia nzembo sabali la udhi ukiwa wabe umwe Mombasa ni musio uisemba hudhi uzi muiti na bekwema ushokotwa wakongi utwa uithiuka
na mabinda maingi wasisha Bibiliani isi wendo tetheka wenda kuikala mwikio ndini wa mwi Yesu sisha kana kila wisilite niwe wambe kuisila Bibiliani na wisisha ala mesila mawito mamuthemba tosu mekiata pekindu kimwe nisishe Bibiliani hilandu onde mano wenue ila pesa siade la binya ila wabika muthia na nyanya makuondokea ona mutumia kuondokea nundu bea stumia utekalani ya kibeti chake chawa for long. Yani ila mundu isilite mwakini ila mundu ute umanyaeka hata ukwitha na kebe ungibo wako mushereke ni maundu makwata andu ni maundu ngoshandu sisila ni maundu mishiandu isila na mwaitu abikabandu athelewa piu nela watheleiwe athelewa piu abika mwiso anyanya maondoka nundu ethiabe kindu kisi kubetanga anyanya kimwe kitawa uwau. Hallelujah. Uwau ubeta anyanya makathi on the pew. Amen. Uwau number 2 yo uwau itawa ucha. Ucha nutuma wa andu makwathukia ona andu muna ilevo imwe namo andu mana sialo ni kwaku andu na tethasya andu munekia ni apati uketha tu mwako kililio thela mwambaiki apati ta mwanza ethia muimwanza tuo weekend tuivana andu asu onthe maikwathukia kingi kituma andu mathukia ngini kiku ukethia munethia wa na kindu muneta couples muinengete shitwa kwitha be shitwa thila muita na yumwe aikwiwa ni muume hakwiwa ni muume ila ibetingi ukwithia siona kibeti kiki kwiwa muume kikamube na muume no kethia kikekala kite muume ndio kwenda kukona ni sha fulani ndienda fulani vakubi naku ndienda kwatani hakuna fulani yani ukwitha wakwiwa na wakwiwa andu alama ile kukwati ya uboy andu alama ile kulumililia ona mama itika maitha ukethia maikinya kwako na mena muume maitikila ukokona na ukwithia muume no ende ukokona lakini yekuona sio keba. Hallelujah. Usio wako isila tu maundu numana kuikala utewiyele landu no kamana anybody can live you including your husband including your wife ulotatia mundu kwikuthuku na kwikusio no kilisto weweka usunda thingitha. Amen. Asya wesila mwakini ngethwa ni vamwe naku wesila manzi ni maingi ngethwa ni vamwe naku. Hallelujah. Asha David ila mekalanishe abikie bandu amuya chao David ije ona bake kwata David abikie amuya ona ngebiti la chanda ni chachu chakiku ndikakia undu thuku ni kwitha ibamwe nakwa. Hallelujah. No kilishweweka no yobanga yeweka utatia mundu alangi onde onashana nitia ashei ni matia ashana brothers nitia brother sisters nitia sister handu mamushi ni makola mundu wa mushiwo muno nundu wa unyibiwa na yuma moe kalae weka na wedhi ya mamoe wewito bowa Yesu Kristo iwe wite kana Yesu nuboasha Biblia yasya ila wonio mati ukite mamoe tabia. Hallelujah. Ndete la Pastor Lazarus yauke ndete la reverend wako ndete la izoje shamadhani wako akitie kuitabia haya na kwata utibo wangu yake ngaeka kuitikwa ni ndakame miake lengi yonde atumia mbesa kumanzo bosho pate muikio lakini la wathelewe aka muikio ila yatu ya muikio ni kila kimanyitha shabuo yulu ashindu ila sikwati twe ni kila chona na shindu ila itanoneka mamosu aitabia ndasoma Biblia undu baibandu Biblia yeti wakwata
nguo kaboa ndethukisha mutabania wake ula mutabasiolo ngayuthukuma nondu utathukuma ndati instructions cha mundu hakitie kwinyubia ama nangwite kwa nindakame mwiya ndumbitikile Yesu ambilile kwako lakini bekindu ndonya kwikangaboa na atia hasukumana nekomano vai komanoni be andu makwendo thengea bakubi na Yesu masye twenda nitie nakyo mano siko twenda nitia Yesu tuitembe tu in fact nyeni itina betelo na kebetelo kuni namba 3 halo udhaidini be andu menda isifa hiyo ka hama menda kwenda nino Yesu madi makone wakana ikagu edha yukanjata tuatiani tu lakini mausui tu amen nange mamwati anundu wa faida of which omonde 95% ya kanisa nandu maiki yanga ikondu wa faida wewe ufaida wewe tumachotu mwatia hausubiye musenda kozwe hausubiye kibetike kaule hausubiye siana sikatalingwe hausubiye uyandukanangike yani ukwithia ungaitumwatia i benefit sisioka na yuko andu mangi bitu na ke mamope kindu kwenda pepandu kwendo kita undu ena thina wina wo na baiba andu Biblia yaite kita mwa ya Yesu ubo lakini iwekie mwakie mwikio wakana akita akaboa yu andu aingi witengemea pastor waku witengemea Lazaro na ke Lazaro ena wia na mutabani ongewe na impact kumudhonoka haleluya no kwithia chonze kila mutabani osuika ngosa Biblia ni research ni mutabiondu kitecha ngai haleluya ni kwete omubua you know you can argue with the preaching you can argue with the methodology but you cannot argue with the result na mama aya akwata na akwata pau kwa pau pate bandu Biblia yaandikitwa kwata nguo ya Yesu boy mama aikakwete kwa ninda kame na omati usikumanite Yesu aungama athi ukakulia ula wankitanu petelo amwe nuonondo ikomano thibibinyanite thitusukumite na kuasiani wakitwa Yesu asia pe mundu wangita ninewe pinya womanthini wakwa haleluya mwikio wa mamo subate bandu muandike Biblia hai bandu mwikio wake ndukite kiandike Biblia ni akitie Yesu pinya wanga iwo mandini wa Yesu walikandini wa mamosu wa mubosha na aekaiti kwa ninda kama Yesu asya pe mundu wangita inewe pinya wa uma nandu madhiuka na matata usianisha na ula mundu muka ila manyende vida Biblia asia okia baluka mauni ma Yesu na aelesya kila kitumie akiita nguo ya Yesu na mwia ninai mudhui mwia ninai na mali yako yonde leo itine na ndia ekakaba na ndia boa na mwia yila noni obitite anewe koma no dhini dhiyako mwia indina asoma bandu ni tabishe na iya na kita utibo wangu wa yaku ninguboa haleluya na mwia yila na kita akamenia ekaitika Yesu amwia mwitu idhuwa na utano mwikio waku ni waobosia Yesu ndamu ya kiuki andikitwa bandu Bibiliani Yesu ndamu ya ngwasia kwa ibwasia Yesu amuye mwikio waku ni waobosia mwikio ni kila kimanitha cia gupyukana yuluas maundu ala mekwatitwe ewa mwikio waku ni waobosia na yula nake ola pastor bado obo ilangaje okewa kama ikakwe na ikakwe cho kweli amen na ewa ikakwe bio Yesu amwia nduka uye ikia ndukakie ikia haleluya mundu kila mundu chama kilo kwenda kisha wani mwikio haleluya batula wina wo usobya wani mwikio kaulo kukita umina wani mwikio mawitwala wisilite dhayuni mwikio waku ti mwikio wa pastor
Iti akamba ama kitu imwe mwanzilo kwethe imukwiwe na mumbuni na ti usomete Biblia hata na ti wikalite witi kiloni miaka ya anata na ti wikalite otangi yone binda the anata is how urgent you need a solution. Sio siya mwekio winapata yani how urgent do you need an answer. That is what produces faith. It's not how much you have read the Bible. No. It's not how much you have walked with God. No. It's how much you need his help. Pastor Edward tena mwikio akuya then wenda kutelwa ninga ya mbota angio. Ona Pastor Edward tena mwikio akuya kama unataka kuponywa na Yesu mwanzo kwanza uokoke ndio upone. Usiwe obungu tiu. In fact, huyo ambaye anjaokoka most of the time hao ndio watutendewa miujiza mikuu zaidi, ndio ule muujiza msababishe kuokoka. Nundu maundu on then asiama na madinalanga yututhinukasia. Bottom line ethi achenda tumwithio ye Kristo. Tumwitikile Ngai. Hallelujah. Ndatuikiasiama as reward. Nundu itu amwitikila. Atuikiasiama nikana tumbule na tuimwithio ya tutuikeana make. Ethi aituita kwake. Ethi ayitana kwake. Hallelujah. Nundu Ngai enda kila mundu amumane na itangio. Kwa mawikwa suo the wika nila mutumio suwe wewe Yesu ikia na maende yana sabali mamolawi wapo we na anjipa shunguli Martina sabali meudhi ubikamushi meudhi mati munene wandu anu makwete kuya mebingie nyumba na kila kimba Yesu ameumala akaikuya na mujumala mwana mwituti mukuni kukoma okomete hasume kuyambilia sema muthekeiye Yesu itekela the akibudia we wathe kwa the akibudia we ona tutakete hata tiando imeidite yesiana mathe kamuno ila akibudia na Yesu Biblia asia ose ithe wakana usiukio mumanda mena nyinya na Petelo na Yohana na Yakobo malika meandu thandatu. Amen. Na langi mewa maumale nela malikie Yesu aketakia mwitu amuka akakwata kuoko kamuka. Amen. Akanenga sina amea kase ubiwele ukaya. Hallelujah. Na amea mwikata biyo mundu kila chekika na wa Yesu alikalika. Hallelujah. Amia mwikama tabia kila chekika mamubudhisio muno ameatika ku wisewe Yesu enenea undu maundu mabu abebani na mwame enenea undu maundu mabu ya physically. Amen. Na yu kila mundu ya mukuye mwikio wake kukwata chama ya kuye mwikio wa musheyo nundu kana kake ni kanini undu kataikia na nikawa umuno ukethe akaima na kuikia ndisi kana wawa ukethe ona nduboecha. Amen. Kila mundu pepa ndu kwata wa ni uito wa thayo at a given time ukethe ona nduboecha ukethe ona ndu ikindu wika kwa ipindela uteno tonyi paile thia pe mundu ungi utonya ungama mwanyani na mushayu ona kutuika ni pastor ni uongamie mwanani nundu wa mwitu wake undu mwitu wake aimuke thia ndaikia na pengine muka aimukunikuke thia ndaikia ukethia muka ite kuia nundu wesani wisi kwa kawaida kagwa museno athi oya atwana akambio nziro lakini utasia yake icha kanywa nditwi wisive tisiesi ona atumia moneza kala kwa chiwezo onangagwa na utwa ani vetita ziwe asiako tsewe kumbwaka jawa muno kwecho ikaleti omwecho omukulia ngagwa na utwa yuwe ndokengwa niki ngezi wandepo we no utwa yu manzi tokengwa ndokwa ndiye sotwa nanyo tatokwa baninyo
kuo kwa cha no kuwa mukauni kioko ukethia iwe pole ukakili okuka withi ono tukuzu iwe pole na oza handi kama kabisa haukuthiona wewe pastor mukaunda kuigwa bethe ngiona atwika iwa kwendo leo twana haya na Biblia no ikwazia mukwata ni twithayo Biblia no ikwazia mukwata ni twithayo kana kwitha mundu ume wakulia muka ngonga kwa we no twawe gwea mukanda manyosu ngia nundu hekulio malia kwani manzi twendo banga yuke iwe mundu wendeka iwe imbiti duikale rayo wigwa wake Anwe mani changalia kwani na ibie na loni itu hawai mundu na uende itu hawai ngombe maisha makulio momo muno muikio chonde kila utenacho muikio nunenga mundu. Amen. Na yutio muikio wiwoka no mubakatu nene muikio ndini wangai nundu muikio la wimuo anduni nicho kitumiwona mundu achiki yangai yazi waiki yangai nae motetheka hai yobanga wenga imbe kenye ni manzo utethio ethi kwa mundu mwe ethi kwa usha ethi kwa moi nundu ndele chandini wangai pyu ekititosua. Amen. Na wimu wau kwithia wina muikio ndi maani asya ndukathi sibitali. Amen. Mwe Yesu atayo bayindawa isiya muikio ubosia atengai okuya ndi ubosia nundu nunywe ndawa usunu ubungutiwe bayindawa isiya muikio ubosia. In fact indawa yu iyo kunindi intervention yanga inikanebosia kuwe sewa mundu ikuya na uboya ndo ile unywa ndawa semba winuke muyota mbito uboya kana ninoza kaino kange nguete di winuke pyu na ubosia simu tukamkwatisi semba mwekangulati lienzembo nitiite bana toroke nuka nundu ekita ukukenga dawa ndisiye mwikio obosio. Amen. Nundu hui ni wangai mateni mangai no wonenga na uisu akuita. Amen. Na kethia muiti ni muthuku. Amen. Yesu Kristo ndethia amwita Luka enda Kitali a physician akatwiko mwa manyiwe make ande muthinyo mwa amwe kindu jumu na endezia ikithukuti changai. Amen. Na ndo manyicha thukuma niboko na Paulo akinena na Timotheo nundu balua cia Paulo nyingi ciandikawa kana report cia Paulo ciandikawa ni Dr. Luke icho kuigwa Paulo akuya Timotheo ila wai Ephesus emu aina stomach houses historia cia kiwucha i contaminated. Amen. Kiwucha i very contaminated kila matumia na hiyo Paulo kumwia ndukanywe kiwu kithi. Amen. Bula ni anachau na mbinu yani nila itolondu wona muikia kiwu nini uitreat kiwu. Amen. Atabuwe ni Paulo atumie wine medicino kutreat kiwu kilo kunywa nundu yai very persistent every now and then stomach every now and then stomach every now and then stomach data bawa akuiwa athenge na akoma na mbulili ya mutabania yukuya Paulo eye Timotheo akunda ekiasi au miengesi wakoma na mbulili kwa Timotheo wibo ulwanyusa binyu au miengesi ati yothe cia mawaso umboniu
si laisi muno kumisilindi ando ni laisi muno kumisinda ndeto ya Ngai no yasya mathayo mando ingi ko mutheno ni enda to exercise kindu kitawa mwikio. Amen. Nduoka ba ukanda mwikio nye maundu ala nonete Ngai yika nduba no kethia beangi kabisa kabisa na baiki ndu kimekekia nundu no mwikio ndu ukarabati pe undu tukarabati mwikio isaida winaguo kana ndu inaguo yuba wona bathu mwitiano pe mundu kuma ba no sungio pe mundu kuma ba emubo pe mundu kuma ba no kilio lakini we unge ukuma emubinye kuthono kondu ukie nundu we ndena mwikio expect kwa chama taja tamanjisha uiba mwikio uiba ni chao kina thina na sometimes ya thuko mimangai tuyeke kala tuyu kitanama. Amen. Abasa tukotho bwana mundu mwa atwa yo pastor bishop ungi kana ke possessed hapo yo Obama saku abo yakana kai moboa anyona ndise umete kweso ndete yakana na abo yakadhagwa nela sioki ndia mwe kanisani kwa la sioki pastor amukulia mwana ende hata amwe kwanza abo yebyo amukulia eki hata hamwe na atwaye pastor lasa sia muboya mwe ai mumethi ya mesene akiwazi tuzunda mbumi ati yuo you see kai mutabia tunengetwe miumo ikibatukanyo. Hallelujah. Na tuinetwe different graces to kite tunengetwe different graces to complement one another. Hallelujah. Ona baiba tawa kutake offense nundu kila cha kuema mundu ungi wa hakika ndwa ileo take offense. Amen. Mama omwe kana kake kaina na mungathuko atwa ya manyiwa ma Yesu maboya kaema ila Yesu woki kibetu cha atwa ya Yesu akanise ndaimoni Yesu yale chakana ka na manyiwa ma Yesu mayate offense mayadha ati ya Yesu ila maumyebu maimekala pandu Biblia sia ila malikie nyumba mamukulia mwiyai kitumi ni chao twina atonya kumya ndaimoni Yesu amea midembe mwete ndiuma atekwa kuboya na kutia kuya. Amen. Usu Yesu atabia manyiwa make namo mayavunga matinda na Yesu mission Yesu ili kimani uko maboyete amezuma kwenu kama tembo enzu imako kama kuta noni Yesu akakoma hapo yete kuwethi ya Yesu operate la kiwango kiulu cha mumo na momenthi yonundu maiya sani ute na kuma muthinyosu mamanya kimbithi. Amen. Mamanya kila kiutu mama tabikia ethia pe kindu cha nema na mundu ungi ayika na ile kuthibala winga mukulia tio mukita na tikuwa ni threatened na inyo ashirika mukweko tu ukitanithia pasa wako uboya kindu cha maikika la salo uboya chekika udha makanisa aiye nutuma pastor ndema akibanga ti lazima ume ibatonye kokethia condition yishimwe pasote yatonya na ndimi tonya lakini ukwithia abeingi 30 natonya nasyo upasosu wakuno wotonya nasyo ni mubea musumbi wa sumbi Ngai waitu na mwe waitu nitukutungia mubea nundu wa ndeto ya kwila ithayu mwiyai ni wanena na itu lumelilia ngosi tu mwikiyoni ni boya kukombike mwikiyo monene nthini waitu tukaumanye na tukethwe na mwikiyo kulawi ni kana Kristo tukatani osio waku sitwani ya Yesu ni twaboya uibauna ndwa munenga Yesu Kristo thayu waku pe kitumi kinene cha kutangiwa
nundu utangio nivo tuoneango situthumo na tuona uniko munenge mwi Yesu thayo waku na ethia wikati wa asubo ya mboeti na kwa siamu ya Yesu nina umbulana isiakwa na mavitio andika shitu ako ebukuni ya thayo noindekea noinenga wiko ati wa thayo kuma umundi nina kwitikila mwi wakwa na ngai wakwa ikalania nakwa endania nakwa sitwani ya Yesu Kristo ninavoyana kuikia amen ukalumililio mwikioni na ndini wa uwa wanga isitwani ya Yesu amen mwe Yesu atayo haleluya wakethio ndo manyizi oketheka ule anenge thio twaiba andu ikethia no wiyumbie mwikio ndini wa ngai amen haleluya onapate mutabani napate mundu wokuya ikakino yikakia mamosunda atabwa ni mundu athini we mwene etwia na asya nikia u na kwata utivo wangua yake thinoni yitetwe thinoni sembanitye nuwo kaema nuthela amen enda tungame asya thinoni thinanite uwo kaema akitie kuitabia newe mwene asya na akiita utivo wangua yake ni nguboa beka kona mwaile kubikania we na ngai mukatiani wa mwele amen ukethea nuwe na ngai payipasa wibo payimutabania wibo niwe na ngai ukomba chama amen mabindangu ukasisha mwana wakwe muwa kana mutumia kana kibeti amen Mose muthenyomwe awaiye akilendie kukua aumite Mount Oreb masiokete Misili na muka Mose awa wethi anda ungamanda tembea muka asisha Mose ethi auna Mose nukukua Biblia asia muka osie pia itaoya ngume ngume aikasiana sia Mose sili na amatila for skin amichabu maoni ma Mose abo hata mwe Yesu ukethia muka Mose telie bakoka mutabania ukeoboya Mose withi yakwie lakini Mose abo isu anzaiko abo iwe na nzaiko siana shatiliwe makole chua amechobu maoni make akiitwa ni ndakame abo amwa you bloody man eh dutonya kwikala wangaishitwe na wetele pasa utavyondo waileka beba nduga yu kwenda make decision yako we mwene witwi amen nani mutabashaba na ndo ingi muno makilimandu imatethekete kilunguni ki payipandu utatuma pesa yako amen pesa yako ni kindu kimwe nundu pesa ni ndakame ya mundu pesa itha thutia amen pesa ithi ya kiliko cha mundu na mwe wa mundu utungia nito bandu bamwe payipandu utamituma ikombe chama na ikomba ni utuma mbesa ikombe kiliko kiani masomo ni masiana siaku yani kuomenenga ngai na kathie kateria wea ni utumia mbesa ukamiumisia ngai ta ndembo no ukamikwatania no obosyo na kaete obosyo ni utumia mbesa ukamitumia ya umina makwani kotini ukea mwenye ndembo enaumia ni umine kwani thia ndembo mwenye inaumia ni umina kaula withe wakati wa mwana akwana muka ndembo mwenye inaumia ni akwana ngania peba wolebi mushini wakwa ndembo yani ndembo ivinya wakwika kila chonde ukwenda ndini wa mwenye haleluya na kuti kudhoa chama ngai
ndathoa cia ciama lakini ngai nuhona sacrifice ciama cia ngai ithoecha. Haleluya. Kadungilile chama cha ngai kithoeka na mali, lakini imali ni yetaendaya nekonania kuinengane kwaku ula kuingai na tidio mambe abalamu ila wekaliate mwana. Genesis chapter 15 utheyangite nabo ila ngai wesio mumilila tanisha na Lot akulilie mwiyai ngamanata kananga akwata mwana au shalaino. Amen. Akulie mwiyai ngamanyata ila akulie mwiyai ngamanata kananga akwata mwana mwiyai ya mwiyai abalamu enda wose ng'ombe mbui ndume londu ibui nesuide ibui endo mumise ndembo. Hallelujah. Sijui ukala umanza hii ng'ombe mbui londu ibui nesuide ibui wala si ukomanila katika kukwata mwana baibandu si ukomana, lakini ngai amwiye enda uwete ni kanangu ne confirmation. Hallelujah. Niki mabindamo ni withia tekondu guo kwasia wina financial battles ukethia ni mundu waendio kumisia ndembo kwa ndu awe na kwaoi au mine. Amen. Najue bindela ukumia ndembo withia one destroy covenant ila yekiwe kinyume cha pesa siako ukethia be mundu wangaramikie athi akakuoethie ukweni wau ibindela wa umyendembo nundu wau with your neutralize with your womboa kila maki cha kumina ibindela wonga mamwanani. Amen. Nini sisa la sandi batuwa ni twaboye muno nundu asiana situ ila ikuikamutiana nini si Tuesday Juni imeumina, lakini Monday matukaa tatuni niyo form 4 makwambia ila main timetable alama teka technical subject you timetable ila consistent yambia matukaa tatu na no ulikileba ndishi nundu i transition ni kukila nilia tu kila nilia mwana wakume season ni mwadhingi school fee no yemwe ni kukita makao mwe lakini ndembo ni ukita kwa uba mwenu na isiana yambia mutiani huni ndukolwe unga mabumwanyani na kumana wakuno uminie tungi ya mwe imobea they are grade 6 wa primary yani ukethia ngaini mwisi ngo situ si kutunga mubea mabinda maingi twendo thimbe wanga itwa mwite siendu na kumuya mwe inenge no kuwa ukenga ngumwe mwe wambike anga utungi amubea usuithi yokora ethi usinesa no utunga mubea tunga mubea tambite ika ithi wanango itonyo tunga mubea na take it ko kilomwe tumbanite nyumbani yangai nienda mutabi muyai umwe yoba ninoka na noka kwete ndembo hii ikwatanite na pata wango yakwa ikwatanite na kau amaitha matusumbika muno nundu ya biko tukita matukita na ndeto na maitukita na mali sio na itu tuenda kukita na mwande tonzei na tuile ya kuhona ngai weitu na sindu ilo tunengete na mwemo sao na sindu manetu ingai methi kuhona satani asio kila mundu nienda wiki ngoni ya kupata fulani na ukumuya mwe yuni noka na mbesu ya simu screening na mbesu ipo screening 0714 888 066 na mbesu nicho kikabu chala mwibasa na ala mutena cash kiu nicho tutumia kumwe mwe iniba
okilia moko maku ibalawe tuambe utoboy ukweto ndembo yako Mosumbi wa sumbi na mwiyai ulota aliuka Nimube abeba mude Nimube abeba mude Nimube abeba mude Beba mude uanga Nimube abeba mude Nimube abeba mude Nimube abeba mude Beba mude uanga Nimube abeba mude Nimube abeba Nimube abeba mude Beba mude uanga Nikulia ando ala mwishili te kauni ando ala mwe wau na nundu ni basa ni boya wilele kuoko kwaku tiba screen ni ya TV ile love TV ni yolo tumia ta point of contact we musikwaku we balawe na endea ibaso ndo tabicha kuoko okilia kuoko kwaku wele kendi bau na tuiboya nukwigwa binya wangai waulika nukwigwa binya wanga yulo boasya waulika nukwigwa binya wanga yulo dhaasya waulika kiliko chaku nikiubingwa nibeba muthe wangai kiliko chaku nikiubingwa ngai wakwa mwiya ininguonete maunduni manene nane na binya waku ukatheye andu maku oyuyu naboya amebasa mateba kube mwiyai twatumia TV ta point of contact mwiyai natumia simu ino ta point of contact mwiyai natumia computer ino ta point of contact pala wililite kuoko kwake naboya binya waku patani ula wina uo ukamudhe ishitwa ni ya Yesu Kristo na umani ya kilo wau na umani ya kila chobe na umani ya uya wandaimoni na umani ya maukite mandu ishitwa ni ya Yesu Kristo nale chobosho wa mwiyai wikitandani sibitali nale chobosho wa mwiyai wiye la balobi ingitwe nale chotedio wa mwiyai chumani kia la muendete kotini na nena chendi changai mwiyai akamutangulie hakamunenge kibali na alamu atuiwe chobo alamu mandhapi na tangasa kuona uendesho wangai na ndeto sonde ila siamu maida inaibindethia shitwani ya Yesu Kristo osayu tedio osayu mumo osayu kia kisho shitwani ya Yesu Kristo asanito aboya amen nienda yukila mundu etendembo siya kubambe etendembo ya kubambe na lange onze tumabuna amba nisu na ukemu ya mwiyai bato kila mundu isi pata kila uisi kaulo kukino isi kila kindu kwenda kwa mwiyai tuitumia ndembo suta point of contact ta kindu cha kuconnect cha kukwata amini ta wikidio ta confirmation ya mwikio wako physically inisi ngoni wina mwikio sietwani ya Yesu mwiyai nina adhimando mako tei waku na vinya waku kedho yuluo sietwani ya Yesu nituaboya amen yoba kamusubia amen.